بله تماشاوانین هێژا 5 سال bi ser komkujiya li Kobaniyê Rûdayî ku Daeş şeveketarî êrîş Kobanî kir bi sedan hevwelatiyên Kurd li Kobanî bûne şehîd. Nivîskar Ronî Elî mêvanê min li stûdyoye. Dem baş kekê Ronî Ronî ez vê pirsê dest pê bikim yanî mebesta Daeş ku êrîşî Kobanî bikê çi bû? Yani mesela berî êrîşa ku hemberê Kobanî hate kirin, dihate çaverê kirin ku bi rastî Daeş dê êrîşî Kobanî bike? Dem baştera û silav ji temaşevanên wan re her wiha jî ez di vê boneyê de bejna xwe li hember wa şehîdan diçemînim û hêviya paşa rojeke geştir, xweştir bo kesûkarên wan, bo malbatên wan dixwazim. Bi rastî di demê ku Daeş Kobanî dagîr kir û piştî wê ku Daeş hata kirkirin ji Kobanî, xelkek bi bijmareke mezin berê xwedana Kobanî çi ji Başûrê Kurdistanê çi ji Bakurê Kurdistanê hêdî hêdî xelk vedgeriya ser milkê xwe, ser malê xwe, cîwarê xwe. Di texmîna min de ew weke pîlanekê bû. Heta rojên îro hîn ew pîlana jî nediyare. Çabû û mofirkê wê çi bûn heta niha nediyare. Her divê çerçeveyê de min dixwest ez pirsim kekê Ronî got em werin ser vê pirsê. Bû çi heta îro 5 sal jî bi ser wê bûyerê ve derbas bûne lêkolînekî zelal, lêkolîneke vekirî got bikare bê dilê hevwelatiyên Kobanî jî her wiha dilê raya giştiya Kurd jî hinekî rehet bike bê bi rastî li Kobanî çi çê bû nehatiye kir. Bi rastî ev bi xwe cî pirsîne yani heta rojên îro gelek kesên çavdêr yan kesên xemxurê wê komkujî ya her wiha kesên ku dişopînin vê bûyere yani heta rojên îro li ba wa kesana cihê mijûlê yani cihê mijûlbûnê cihê rawestandinê çima heta rojên îro kesekî bavê wî hatî kuştin an birayê wî hatî kuştin an kesek ji malbata wî hatî kuştin nizane ku jerê wî kî ye. Ev ji aliyê kide aliyê de jî yani tim mebestên ku heta rojên îro ew kesana nayene naskirin tune. Yani ana îro di welatekê de şoreş radibin, xwepêşandan radibin ji bo pariyê nan, ji bo nizam çi, ji bo nizam çi. Lê ev xelkê ku îro nizane bavê wî an birayê wî an malbata wî kî hatî kuştine û deselatek ji li wê dere deselatek Kurd e ew bi xwe cî rawestandinê. Her geba ku me temaşe kir kekê Ronî ew röportaja goş me bixwe re hat. Yani di Goristanê de li gor agahdariyê me wekî Kurdistan Büyükşehir. Yani bi dihên goran hene ku navê ew kesê ku di wê gorê de ye kî ye nayê zanîn. Gelek insanên windayî hene. Çi bi serî wan insana hatiye nayê zanîn. Ji ber çi lêkolîn di vê babetê de nayê kirin. Yani min dixwast ez nirxandina te çi ye? min dixwast ez bigême wê yani min got îro li cihne tu dî kesek radibe ji bo pariyê nanê xwe ji bo rometa xwe ji bo azadiyê xwepêşandanan dike ya jî serhildanan dike ya şoreşa dike ew deselatek ku li hember wê jî radibin deselateke ji milletê wî yani ana tu bêje Sûriye xelkê Sûriye wextê rabû li hemberî Beşar Esed Ereb xelkê Sûriye Ereb bû. Ême jî deselatek Kurd heye. Gerek ew deselatê Kurd ne ji bo berjewendiyên siyasî karê xwe birêv be ji bo berjewendiyên vê xelkê. Berjewendiyên vê xelkî jî pêwîstî bi weyekê heye ku ev xelka zanibe ku jerê vê komkujiyê kî bû. Heta rojên îro di hindir ev goristana ku îro xelkê seredana wê kir di hindir wê goristanê de gorên bênav hene. Gelo piştî 5 salan eger ew gorê bênav ji xelkê Kobaniyê bê di baweriya me de xelk heta niha zanibe ev gor ya kê ye. Yani kî ji mala kê çûyî û heta niha nediyare. Lê ez dibêjim ew gorê bênav belkî ew bixwe ku jerên vî xelkî bin û di nav gorê şehîdan da jî hatibine veşartin. Îcar hewcî çi ye? Hewcî bi rêxistinekê ye, hewcî bi dezgeheke pisporek ku vê rewşê bişopîne. Îcar pirs ew e qezenc û sûdeya kê têda heye ku heta rojên îro ev komkujî diyar nebe. Belê ez wê pirsim qezanca kê heye, berjewendiya kê heye? Anha te dî di nakokiyên siyasî da, di navberî hêzên siyasî da carna mijarna hene gur dibin, carna cî hene lawaz dibin. Li gor yani bilindbûna asta wê nakokî ye. Di demekê de ev mijara komkujiyê û hinekî tawan dihatine kirin û hineke hev di tawanbar dikir. Di rojên îro da hêzên Kurdî ketine diyalogekê ye.
دباوری مدا تشتی هری گرینگ جواب دیالوگا هیزن کردی را اگر بکوی خدمتا برجواندی ملت کرد پرس نهنه دبنا پرس بنگهین جو دیالوگی را یک جه کومکوجیا کوبانه یک جه عفرین چاوا داگیر بو یک جه گرسپی چاوا داگیر بو یک جه سرکانی چاوا هتا داگیر کن یک جه کا او کردین ما خلکین ما ملتین ما ین کو داعش او رواندن چارا سریوان بچ اوای حتی ها ندیاره گرک اف همی مجار بین ناسکرن وش خلکی را بیرا گاندن از نه کسی که عالیه که تمام بارد کم ادبیجم او سوجدارن لی ادبیجم استوباری وان او کو ج خلکی را بدن ناسکرن به چارانو سوا خلکی چبو آنها مالباتن کومکوجیا کوبانی ببوره یعنی کومکوجیا کوبانی دست سیاست 400 500 انسان هاتا کشتن د دیرو کاملت ما ده آنها مدی کناماسی تدی دیسا هاتا بردمان کرن حلب شاه خورمال کلادزه و بدهان زندان دیاربکر بدهان و بهزاران جی کومکوجی بسر کردا داتنه لی ادبجم گرگه ایرو هیزک دستلاداریا هرم آمد که گرگش بو ملت ما بده دیار کرن به اف کومکوجی چاوابو اگر نکانه بیجه چاواج بیکات گرگه کجرن و کومکوجی خلک مرا بده دیار نها که رونی يعني هجمارتي نقول عند بيجين كو مثل اوقاس انسان ايكو ونضابوي هنا ليه افكسين كو شهيد بون د ايريشا داعش ده يعني قالوا او كسين ونضابوي دنابان انسان عندنا كين اي افكسي كو شهيد بونا افكسين كو ونضاينا قالوا جالي داعش بهاتنا رواندن دغورستان اذا دوی بابت ده yani boç revbriya xser ku 5 sal bi serve derbas bun duy babeti de zelal kirne kinade yani agahdari wan tunene gaba ger agahdari wan tunnebi boç alikariye ki jxalki kobani her vaha jalin pispor bernagrin tu çavadın rxini ve انا ام تخمينك يمكن ام تخمينك ام بكن اوجي تخمينك وين نباش بلي ادبجم حتى او تخمين جي خدابه انا جار جاران لتشو ولاتي به تدنيري هزنا هنا ياجي آلينا استخباراتي هنا دستيوردان ده هر دولتي دات كن ده هر ولاتي دات كن ده هر هزي دات كن يعني ام بيجي نوي تخميني جي كود دستيوردان كبو ياجي جافن خماندنا كبو جو آلي هن كساند او كاراستا بسر خلق كوباني دهات او كم كوجات دات دباوري مدا افتشتكي يعني يعني ريل بيش ويا كي ناغري كو ايرو دسرات بخازي جارا كدن لي فغري و دوسيه وكي وبيجي حتی نخوازه بجه کی سوجداره لی کانه بجه چاوا چه بو کانه بجه اف کشتی و داره دسته که هات نکشتن یعنی بلکه ام همی کسی کمت شوپان دی ام حتی و نادوه باوری دانه که داعش اف کم کجی بکارانی لی ام نزانن او داعشا بچی شوی کتی هندره کوبانی دوه شوه دا در روشک کوبانی آرامی دا بو در روشک هیمنی هبو یعنی گفن آلین ناف هرمی و هر وها هیزن تندرو هر تم لسر ملت کردنه لدوه دمه دا او قف بو شكل يعني بو شوي نهات بو ديار ونجي خيابو جبركو هيزن كرد بخجي د شر دابون آلية لبد بون آلية رقاي بون لوادر دورابو يعني ادبيجم هيفي اف هيفي وقت خازك هيفي او تفي بين سال جي در باسونه لهين درفت هيا كل وگرك لو دوسي شيف به و پشگيري بكسن وقت به شارزا بكسن مافناس بكسن كدوام جاران دا جيرو جهاتنا پشگیری بوان ببه و هر وها اف ملفاجي اف دوسياجي يعني بدن بردست رخصتن ناف دولتي جبوكو اف كاراساتا بجينوسايد بين اسكرن روجا كي جروجان اف مالباتين وان اف زاروكين وان افانا همو بحوجي جارا كدن خوفاگرن جارا كدن پروردكرن يعني افانا ج پاشروجا خو به پارنمين سپاس بوتن ویسکرونی علی گوت میوانی منی استودیو